Thokozani emakhaya, ngiyanibingelela, nibingelela ugogo Mahlase lona esigodlweni sikamkhulu Nkunzi Emnyama. Ngithi ake ngibuye namhlanje sizokhuluma le ndaba yokuthi kwesinye isikhathi kuke kuhamba amaphupho avaleke. Ukuthi kwenziwa yini lokhu? Isikhathi esiningi indlela esiya ngayo kwelamathonga nayo idlala indima ekutheni kuvaleke isimo samaphupho ethu. Njengokuthi uma uye embhedeni uhambe uyolala, ulala uphethe i-stress. I-stress lesi siyakuvimbela ngoba umqondo kufuneke ube clear ukuze ukwazi ukuthi ubambe imiyalezo lena evela emathongeni. So kubalulekile ukuthi uthi ngesikhathi ulala umqondo wakho uclear, uyakwazi ukuthi umumathe le miyalezo levela kubantu abadala. Kuphinde kube nalesimo oya naso kwelamathonga. Abantu abadala abazwani nomsindo, abazwani nengxabano. Uma-ke ngesikhathi ulala kubalulekile ukuthi ulale ungadiniwe, u-avoid ukulala u-angry, u-avoid ukulala uphethe amagqubu osuku ovela kulona, u-avoid ukulala uxabene nomuntu. Yize noma isimo sengxabano singeke sahlezi sisilungisa ngaphambi kokuthi silale, kubalulekile ukuthi lokhu kususe emqondweni wakho nasemphefumulweni wakho ngesikhathi ulala, ukuhlehlise uyobuye ukubone ngelinye ilanga. Lokhu kwenzela ukuthi abantu abadala bakwazi ukusondela kuwe ngoba bazwani nomsindo. Kuphinde futhi kube isimo sokucoceka kwendlu osukulele kuyona. Indlu olele kuyona kumele ukuthi ingabi nemfucuza, mhlambe ungabeki izinto njengokuthi ukhumule iy'ngubo zakho uzilahle lapho, ngoba lokhu izindawo ezinjalo zijwayele ukuheha imimoya engekho right. Abantu abadala abazwani nokungcola, abazwani futhi nemimoya engcolile. I-negative energy sike sizama ukuthi siyi-avoid ukuthi ingene emakamereni ethu ukuze sikwazi ukuthi uxhumana lube lula nabantu abadala. Kuphinde abantu abadala kube yilesi simo esike sizithole sikusona sokuthi sithathe iy'cathulo lesi esizigqokayo zithi sizishutheke ngaphansi kwembhede yethu noma sizibeke la ngasemakhanda embhede yethu. Lokhu-ke nakho iy'cathulo ngoba zihambe zicosha imimoya ngesikhathi sihamba sizulazula emhlabeni usuku lonke, nazo zibuya nemimoya ethile engase ibe imimoya ezo-create i-block phakathi kwakho nabantu abadala. Esinye-ke isimo enike nisizwe kakhulu esikhulwini thina abalaphi bendabuko, ilesi simo sokuthi udlulise izibonakaliso ezi-obvious nakuwena, othi noma uvuka ububone ukuthi inkulumo ithi kanjena, mese wena ufuna ukuyidlulisela ukuthi ichazwe. Kukhona iy'bonakaliso ezisuke ziphakathi kwakho nabantu bakini ekumele uzigodle, uthi ngoba uyayibona indlela mese uyavuma, mese wenza lokhu abakushoyo. Lana-ke kuzohambe kucace, kuhambe kube lula ukuthi nibe ne-relationship esebenzayo nabantu abadala, ngoba bazobe bekuthemba, bezobe bekubona ukuthi umntwana okwaziyo ukulalela, umntwana othi mawusuzwile ubusuyenza. Sithokoze kakhulu, sithembe ukuthi kukhona lapho esicacisa khona, sithembe ukuthi siyakhanyisa kanjalo emakhaya. Sithi akudede ubumnyama kuzokukhanya kukhanye ekukhanye ekujuleni kwemsamo, emakhosini, makhosi amakhulu.